Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu u kojoj ću najveću pažnju posvetiti značajnim teritorijalnim promenama koje imamo na frontu Donbasu. A krenut ću prvo od ruskih napada u pravcu mesta Torske i Seversk, gdje imamo nekoliko značajnih promjena. Nakon zaista duže pauze, ruska vojska je uspjela ponovo da probije front u šumama kod Srebrjanke, tačnije u pravcu Torskija, kao i za obilaženje ukrajinskih položaja oko Srebrjanke. Moram da napomenem da su ovo najveće teritorijalne promjene ovdje nakon zaista dužeg perioda. Rusi ponovo napreduju kroz ovu šumu i ovdje je njihov cilj u potpunosti očigledan, a to je puna kontrola naselja Torske, kao i skraćivanje linije fronta između Torskija, Dronovke i Severska. Prema za sada dostupnim informacijama, u centru Torskija se vode borbe već 3 dana. Rusi sada imaju možda i najbolju priliku da u potpunosti preuzmu ovo naselje pod svoju kontrolu, jer su do sada njihovi napadi isključivo bili preko ovog dela fronta, a sada su uspjeli i sa druge strane da probiju ukrajinsku odbranu. Ukoliko se ove borbe nastave, postoje zaista velike šanse da Rusi u potpunosti preuzmu mesto Torske. A očekujem da oni neće dugo zadržati ove položaje, već će nastaviti svoje napade i na Zarične, koje im je potrebno kako bi nastavili napade u pravcu Limana. Također i u pravcu Severska ima dosta promjena. Zeleno obeleženi delovi teritorije su prešli ponovo pod kontrolu oružanih snaga Ukrajine. Dakle, oni su imali dosta uspješnih lokalnih kontranapada, sa kojima imaju cilj da vrate ruske vojnike nazad, jer su oni prišli na nešto manje od 1,5 kilometra od prvih kuća u Seversku. Međutim, ono što ne ide u prilog ukrajinskoj vojsci je ono što sam i najavio tokom prošle epizode, a to je da će Rusi biti fokusirani ka skraćivanju linije fronta, dakle između ovog jezera i Srebrjanke, što upravo čine tokom posljednjih 3 dana borbi. I očekujem da će oni ove napade nastaviti i u narednom periodu, kako bi došli do puta koji povezuje Srebrjanku i sam Seversk. Taj put jasno možete vidjeti na mapi, a sada ću ga obeležiti i crvenom bojom. Dakle, ovo su manje promjene koje imamo u pravcu Severska i možemo vidjeti da Rusi polako stvaraju inicijativu i da probijaju ukrajinsku odbranu na nekoliko lokacija. Tokom posljednjih 4 dana najvažnije informacije stižu iz Jablunovke, Aleksandra Kalinovea, Aleksandra Šljutine i Bile Gore. Kao što možete vidjeti na mapi, Bila Gora je sada u potpunosti pod kontrolom ruske vojske, dok su njihovi napadi koji su bili u pravcu Aleksandra Šljutine u većoj meri zaustavljeni. Morat ću da napomenem da su Rusi uspjeli da uđu u ovo naselje, ali Ukrajinci i dalje imaju dobru odbranu, ali veoma je upitno koliko dugo će oni moći da se zadrže ovdje, jer ruska vojska ima inicijativu i pokušava također Aleksandru Šljutine da preuzme pod svoju kontrolu. U narednim danima također očekujem veću aktivaciju na Katarinovku i na Kliban-Bitski, jer su Rusi uspjeli u potpunosti da preuzmu Jablunovku i Aleksandra Kalinove. Iz ovog razloga očekujem da će oni preneti svoje borbe na ova 2 naselja, kako bi skratili liniju fronta. Na još jednoj mapi možete vidjeti aktivnost tokom posljednjih 4 dana. Dakle, zaista dosta napada sa FPV dronovima, FA-500 bombama, kao i sa artiljerijom. Ovo je jedan geolocirani snimak koji nam dolazi iz Kliban-Bitskija, na kojem možete vidjeti veliki fokus ruske avijacije, što znači da uskoro mogu biti započeti i kopneni napadi. Dakle, tokom naredne nedelje očekujem da će ova celokupna teritorija biti u potpunosti pod kontrolom ruske vojske, jer Ukrajinci zaista nemaju mnogo opcija osim da se povuku ili da se bore do kraja. Ali najveće teritorijalne promjene ponovo su zabeležene na izbočini između mirnog grada Pokrovska i Konstantinovke, gdje ruska vojska jedan zaista duži period konstantno ima teritorijalne promjene u svoju korist. Ljubičasto obeleženi delovi teritorije koje možete vidjeti na mapi su prešli pod kontrolu ruske vojske tokom posljednjih 10 dana borbi, a to uključuje i deo teritorije, odnosno predgrađa kod samog Pokrovska. Također, smatram da je važno istaći da su Ukrajinci u prethodnim danima iz pravca naselja Rodinske izveli više lokalnih kontranapada i oni su uspjeli da uđu u naselje Razine tokom 28. jula i da vrate punu kontrolu nad ovim naseljem. Međutim, oni nisu uspjeli da zadrže ovu kontrolu i prema za sada dostupnim informacijama, ruska vojska je 30. jula vratila naselje Razine, a osim toga uspjeli su da napreduju i van ovog naselja. Dakle, belo obeležene delovi teritorije koje možete vidjeti na mapi su sada pod kontrolom ruske vojske,
a oni su takođe uspjeli da preuzmu i Terikon koji se nalazi u blizini Mirnog grada, kao što možete vidjeti i obeleženo na mapi. Informacije koje su stigle tokom 30. jula dolaze iz pravca Rodinskija i Krasnog limana. Dosta izvora tvrdi da su Rusi već uspjeli da uđu u Krasni liman, naselje koje je predgrađe Rodinskija, i to u blizini ovog jezera. Dakle, možemo vidjeti da ovdje Ukrajinci imaju izuzetno velikih problema. Ruska avijacija je u prethodnom periodu izvela odličan posao, bacivši više od 1500 FA-500 bombi, i to na ovaj deo teritorije koji sam obeležio crvenom bojom, a sada imamo rezultate i kopnenih napada. A Rusi su takođe uspjeli da uđu i u Vladimirovku. Tamno-crveno obeleženi deo teritorije je promjena tokom posljednjih 24 sata, a ove potvrde su takođe stigle i iz ukrajinskih izvora. Dakle, tokom narednih 48 sati treba pažnju obratiti na Pankovku i Vladimirovku. Očekujem da će Rusi oba naselja uspjeti da preuzmu pod svoju kontrolu. I ovdje se upravo dešava nešto što sam govorio u jednoj od prošlih epizoda, a to je da će Rusi napredovati i preuzeti naselje Šahove, a zatim da će nastaviti svoje napade u pravcu naselja Novošahove i Ivanivka, kako bi presekli linije snabdevanja oružanih snaga Ukrajine koje idu u Rodinske. Takođe, moram da istaknem deo informacije koje sam uspeo da pronađem i za Dobropilju, a to je da će Rusi pokušati i kopnene napade u pravcu Dobropilje, nakon što preuzmu naselje Šahove. Naravno, ovo treba uzeti sa velikom dozom rezerve, jer je Dobropilja udaljena nekoliko desetina kilometara i ovdje sigurno i dalje ima oružanih snaga Ukrajine. Ali možemo vidjeti fokus na ovo naselje. Ovo su geolokacije koje nam dolaze iz Dobropilje, na koje možete vidjeti kako ruski FPV dronovi uništavaju ukrajinsku tehniku, i zaista je veliki fokus. I ovo je prva faza ruskih napada, gde koriste FAB bombe, artiljeriju i FPV dronove, sa kojima uništavaju ukrajinske položaje, njihovu tehniku, kao i nadzorne kamere i sve što oni smatraju da je legitimni cilj, a zatim slede i kopneni napadi. Dobropilja je veoma važna za ovaj deo teritorije i ukrajinska vojska koristi ovaj grad kao veliko logističko čvorište, jer se u ovom gradu nalazi takođe jedno veliko železničko čvorište, koje Ukrajinci već nekoliko dana nisu u mogućnosti da koriste, jer ruska vojska sa FPV dronovima gađa čak i lokomotive. Dakle, u narednim danima treba pažnju vratiti na ovaj deo fronta, od naselja Rodinske, Drožine, pa sve do Šahovea. Jasno možemo vidjeti da Ukrajinci imaju dosta problema ovde i da ruska vojska ima inicijativu i pokušava da probije ukrajinsku odbranu na širem frontu i na taj način preseče sve logističke veze sa Pokrovgradom. U prethodnim danima ruska vojska je čak uspela da uđe u centar Pokrovska, gde su se vodile intenzivne borbe. Međutim, oni nisu uspeli da zadrže svoje položaje, ali ovi napadi su im omogućili da preuzmu predgrađe oko Pokrovska i sada imaju širu liniju fronta da nastave svoje napade. Ne bih se iznenadio da tokom naredne nedelje stignu informacije da su Rusi ponovo uspeli da uđu u Pokrovsk, ovoga puta u većoj meri, i da su uspeli jedan deo ovog naselja da preuzmu pod svoju kontrolu. Dakle, predgrađa kao što su Zvirove, Leontivić, Novoukrajinka i Novopavlovka su sada pod kontrolom ruske vojske. Deo Pokrovska, gde se sada vode borbe, je naselje Šahtjarski, koji je sastavni deo Pokrovska. I ovdje ima dosta više spratnica, kao što možete vidjeti i na mapi. Dakle, očekuju nas veoma intenzivne borbe za ovaj deo naselja, a oni su upravo ovaj deo naselja konstantno bombardovali sa FAB-500 bombama, kao i sa termobaričnim raketama iz TOS-1 sistema. I zaista očekujem da će Rusi u narednim danima pokrenuti i kopnene napade na ovaj deo Pokrovska. Takođe, Ukrajinci imaju problema i na frontu kod Komara. Ponovo imamo velike teritorijalne promjene. Naselje Temirovka je prešlo pod kontrolu ruske vojske, o čemu nam svedoči i ovaj geolocirani snimak, na kojem možete vidjeti ruske vojnike kako podižu zastavu. Preuzimanje Temirovke je povezano sa ruskim napadima koji idu iz pravca Malinovke. I očekujem da će oni pokrenuti napade ka ovim naseljima, kako bi se došlo do naselja Uspavenka i na ovaj način da se ugrozi Gulija polje. Kao što sam rekao, kod Komara oni također konstantno šire zonu kontrole. Uspeli su naselje Zeleni Gaj da preuzmu pod svoju kontrolu i da se približe naselju Andrejevka na samo nekoliko stotina metara.
U prethodnoj epizodi ruska vojska je imala kontrolu nad naseljem Tolstoji, a ne nad naseljima kao što su Zeleni Gaj, Novohadske i Grušovka. Dakle, još 3 manja naselja su prešla pod njihovu kontrolu tokom posljednja 4 dana. Ovo je još jedan deo fronta koji može biti veliki problem za Ukrajince, jer kao što možete vidjeti, Rusi i ovde kreiraju jednu veliku izbočinu, koja se po meni, dakle ovo je moje lično mišljenje, kreće ka naselju Pokrovske. Ali vidjet ćemo u narednim mesecima šta će Rusi tačno uraditi. Apsolutno je jasno da oni i ovde imaju inicijativu i konstantno beleže teritorijalne promene u svoju korist. Dalje na frontu, kod Kamjanske, Rusi su nastavili da šire zonu kontrole i da preuzmu naselje Plavni prema za sada dostupnim informacijama. Osim toga, oni su uspeli da uđu i u Stepanogorsk, o čemu svedoči i ovaj geolocirani snimak, na kojem možete vidjeti ruske i ukrajinske vojnike kako se sukobljavaju u samom gradu. Smatram da je važno istaći da Rusi tokom ovog rata nisu uspjeli da uđu u Stepanogorsk i da je ovo po prvi put da su oni došli do ovog grada. Toliko za danas od mene. Ukoliko vam se svidjela epizoda, pretplatite se na kanal, komentarišite. Hvala svima na gledanju, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi.